Nanone reka twongere tubasuhuze mwe mwese mwahisemo gukurikira Mazo TV. Mazo TV rero kama kawaida tuba tugarutse muri update cyangwa se breaking news update zibigezwe zivugwa mu bigezweho hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubizi ko rwose igihe ari kinini cyane rikaba ari ishiraniro ry'urugamba ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'imitwe bafatanya yitwaje intwaro ya FDLR ndetse na Wazalendo, tutibagiwe igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abandi bose biswe abacancuro baje kubafasha muri uru rugamba. Amakuru rero ni menshi cyane tuba tubazaniye. Mbere na mbere reka tugukaribishe uri kutwumva uherereye muri Repubulika y'u Rwanda, wowe uri kutwumva uherereye hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Dusuze umuvandimwe Junior, twongere tugere hariya Irucuro dusuhuze umuvandimwe Theo, ndetse twongere dugere muri Ituri cya Sibunia dusuhuze Fisto ndetse n'umuryango we. Turabizi ko nabo baba badukurikirana kuri Mazo TV. Muri iki kiganiro rero tugiye kuba tugaruka kuri updates zigiye zitandukanye, haba ibivugwa kuri ligne de front ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, tubabwira ngo mbese hara iki haramutse iki. By'umwihariko mubizi ko nta handi tuba tugiye kugaruka uretse kuri iyi ntambara ihanganishije M23 ndetse na coalition ya FARDC. Bakunze ba Mazo TV rero, ngira ngo rero ngomba nyuriyemo mu buryo bw'imfunyamfunyi mbabwira ko ubu ngubu Musenyeri Faustin Ngabu wayoboye diocese ya Goma yitabye Imana. Tukaza kubabwira ese kuri kote ya M23 batangaza iki, bavuga iki, ese ku ruhande rwa guverinoma bo bavuga iki. Mu yandi makuru rero turaza kubabwira ku ngabo z'u Burundi zari mu butumwa bw'amahoro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bakaba barahawe igihano cyo kuba bazenguruka igihugu cyose n'amaguru cy'u Burundi. Abo bakaba ari abasirikare bagera kuri 30 ba FDNB. Tuza kubabwira ngo rero mu buryo burambuye ese abangaba bo byagenze bite kugira ngo babe bahabwa iki gihano, ese byari bitewe n'iki. Nta kindi tugusaba rero, ni umwanya utarenze iminota 20 tukaba tukubwira ibiri kubera hano hakurya. Ngira ngo icyo ngusaba si ngombwa kujya wumva ibiganiro byacu ubanje gusacinga iyi channel yacu cyangwa se yanyu, ahubwo we kanda subscribe, bibuke gukanda no kuri notification bell kugira ngo igihe twaprodinze ikiganiro kijye kikugeraho mu bambere, ndetse umashe kubona ko Mazo TV twamaze kuba tugera muri studio. Bakunze ba Mazo TV rero, ngira ngo rero duhere kuri iyi nkuru y'uyu wihaye Imana waje kuba yataha. Ngo ni musenyeri cyangwa se n'umwepiskopi wa diocese ya Goma, akaba ari wari umushumba rero w'iyi diocese gatolika ya Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba nanone yarari mu kiruhuko cy'izabukuru, akaba rero ngo yitabye Imana ku myaka ye 90 y'amavuko. Uyu mushumba rero ngo wabaye perezida w'inama ya episkopi gatolika bo muri Kongo Kinshasa Senko hagati yo muri 1994 na 2002. Ubwo rero yavuye mu umwuka ku munsi wo mu rukerera rwo ku cyumweru, aguye mu bitaro bya Charité Maternelle by'Igoma aho yararwariye. Umutwe rero wa AFC 23 ugenzura umujyi wa Goma biciye mu buyobozi bwawo butandukanye bemeje urupfu rw'uyu musenyeri Ngabu, ndetse bunihanganisha umuryango we na Kiliziya Gatolika muri rusange. Umunyabanga rero w'uyu mutwe Delion Kimburungu yagize ati rero ngo ni umubabaro mwinshi ubwo twakiriye inkuru y'urupfu rwa nyiricyubahiro Musenyeri Faustin Ngabu, umwepiskopi wari mu kiruhuko cy'izabukuru wa Goma witabye Imana kuri iki cyumweru. Aho yaguye rero ngo mu bitaro bya Charité Maternelle bya Goma nyuma y'uburwayi bw'igihe kirekire. Yakomeje avuga ko rero ngo muri ibi bihe bikomeye by'agahinda ihuriro AFC 23 rirashaka kugaragaza ubufatanye busesuye mu bwiyunge no mu rukundo.
isengesho ry'ukuri no guhumuriza umuryango wa nyiricyubahiro Musenyeri Faustin Ngabo cyo kimwe n'itorero ryose ry'abakristu bo mu mujyi wa Goma. Perezida rero Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aka Fachibato biciye rero mu muvugizi we Tina Salama nawe yatangaje ko yababajwe n'urupfu rw'uriya wihaye Imana. Itangazo rero yasohoye rivuga ko perezida wa Repubulika nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yababajwe cyane no kumenya inkuru y'urupfu rwa Musenyeri wacyuye igihe wa Diocese ya Goma witabye Imana ku munsi wo ku Cyumweru. Tshisekedi rero yagaragaje ko Ngabo nk'umushumba utaracogoraga guharanira amahoro, ashimangira ko igihugu cye cyose cyamwibuka nk'umwana wacyo w'intangarugero. Akaba ari n'umugaragu w'Imana ndetse akaba ari n'intumwa y'amahoro hano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Itangazo rya Salama ryungamo rivuga ko mu izina ry'abaturage bose ba Kongo, perezida wa Repubulika nyakubahwa Tshisekedi yohereje ubutumwa bwo kwifatanya mu kababaro n'umuryango wa Musenyeri Ngabo umwepiskopi wa Goma. Aho rero Musenyeri Wilingubi ndetse n'abakristo bose ba Diocese ya Goma hamwe n'inama y'abepiskopi Gatolika ba Kongo bifatanyije n'umuryango wa Faustin Ngabo witabye Imana. Bakunzi ba Mazo TV rero murumva rwose bijyanye n'iyi nkuru rwose y'uyu wihaye Imana witabye Imana wa hano muri Diocese ya Goma, by'umwihariko ni muri ya makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mushumba rero ngo wa Diocese Gatolika ya Goma witabye Imana Musenyeri Wilingubi yari aherutse kohereza intumwa cyangwa se isura y'abakristu bo muri groupement ya Jomba muri teritwari ya Rucuro ihabwa ikaze n'umutwe witwaje intwaro wa M23, aho rero bari bagiye ngo mu rugendo rw'amahoro rugamije no kuganira n'ihuriro AFC 23 ryari rimaze kwigarurira uduce dutandukanye twahariya muri teritwari ya Rucuro, by'umwihariko hariya muri groupement ya Jomba akaba ariho yaganiriye n'ihuriro AFC M23. Tuve kuri iyi nkuru rero, twerekeze kuri iyi nkuru ivuga ko abasirikare ba FDNB bahanishijwe kuzenguruka Uburundi n'amaguru bazira kwishyuza umusahara barwaniye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo umwuka w'uburakari rero ngo n'agahinda ukomeje hariya mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko abasirikare bagera kuri 30 bahanishijwe igihano gikomeye cyo kuzenguruka igihugu cyose n'amaguru bazira kwishyuza amafaranga bavuga ko ari umushahara bagombaga guhabwa nyuma yo kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero yemejwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abasirikare bavuye mu ngabo mu bihe bitandukanye avuga ko aba basirikare bose bari mu mutwe w'ingabo wa FDNB bari baroherejwe gufasha FARDC zikaba n'ingabo za Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu mu ntambara z'urudaca zirwanwa n'umutwe wa M23. Inkuru rero yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'icyumweru gishize ubwo impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Pacifique Ninihanzwe yandikaga ku rukuta rwe rwa X ko yamenye amakuru y'abasirikare ba FDNB bahanwe igihano cy'agashinyaguro nyuma yo gusaba amafaranga yabo barwaniye muri Kongo. Mutumwa bwe rero aho yavuze ko abasirikare bamwe mu bajyanwe kurwana muri Kongo bahanwe igihano cyo kuzenguruka Uburundi n'amaguru. Ibyo rero bakaba barabitewe ngo no gusaba ubuyobozi bwabo kubishura amafaranga bemerewe n'icyo gihugu cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni igihano rero kidasanzwe kandi gishobora kwangiriza imibereho ya muntu. Amakuru rero yakurikiye avuga ko
abo basirikare bari bategerejwe mu nama yagombaga kubera i Muramvya, aho umukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yari agiye kubaganiriza ku birebana n'imyitwarire y'ingabo zavuye mu butumwa bw'amahoro, ariko iyo nama ntibayijyamo. Umwe rero mu bahoze muri izi ngabo utashatse gutangaza amakuru ye ajyanye n'umwirondoro we, yatangarije imboni yacu ko aba basirikare rero ngo bari bafite amabaruwa agaragaza amafaranga bagombaga guhabwa. Bavugaga ko bamaze amezi menshi badahabwa na rimwe umushahara wabo bakoreye muri Kongo. Ubuyobozi rero bw'igisirikare bwabifashe nk'ubwigomeke. Kuri wa gatandatu rero mu masaha y'umugoroba, amakuru yemeza ko aba basirikare bahise bahabwa igihano cyo kuzenguruka igihugu cyose n'amaguru nk'uko byatangajwe n'ababyeyi babo basirikare ndetse n'ababarizwa mu miryango yabo. Umuturage rero wahariye mu gace ka Ruyigi wabonye aba basirikare banyura mu karere kabo yabwiye itangazamakuru ko bari mu 200 bafite imitwaro ku bitugu, bamwe bambaye imyenda ya gisirikare ishaje, aho rero ngo bari bafite uburakari mu maso, abandi bagaragara nk'abashonje. Aho rero ngo abaturage bakomeje kubabazwa nuko batemererwa kuruhuka cyangwa se kuganira n'abaturage. Ku mugoroba rero nanone wo kuwa gatandatu, bamwe muri abo bari bageze mu yahoze ari intara ya Ruyigi nk'uko amakuru y'imbere mu ngabo bivuga, mu gihe abandi bari bakiri hagati ya Gitega na Karuzi. Kumva kunze Amazo TV uyu muripuko muri kuwumva ngo urugendo rero rw'abo basirikare rukaba rugamije kugera ku mipaka y'igihugu, aho bazasubira i Bujumbura nyuma yo kuzenguruka igihugu cyose. Abasesenguzi rero bavuga ko iki gihano gifite isura yo guca intege abandi basirikare bashobora kuvuga ku bijyanye n'amafaranga yabo, kuko kiri mu murongo w'amategeko ya gisirikare y'u Burundi asaba kubahiriza ubuyobozi uko byagenda kose. Si ubwa mbere rero habaye ikibazo kijyanye n'imishahara y'abasirikare boherezwa mu butumwa bw'amahoro cyangwa se mu bikorwa bya gisirikare, nk'uko mwagiye mubyumva mu makuru menshi cyangwa se mu biganiro twagiye tubahereza tubavuga ngo FDNB iragenda yishyuza amafaranga, cyane cyane rero ku basirikare baje mu butumwa bw'amahoro hano muri Kongo. Ntabwo amafaranga bemerewe, abenshi murabyibuka, niba mubyibuka neza mu biganiro twagiye tubagezaho, hari igihe twigeze kubatangariza n'ubundi igihe abasirikare bafungwaga bazira kwishyuza amafaranga bakoreye hano muri Kongo mu gihe bari bavuye muri misiyo. Mu mwaka rero w'2011 ndetse na 2014 abasirikare b'u Burundi bari mu butumwa bw'amahoro bwa AMISOM muri Somalia nabo bavuze ko batishyuwe neza. Bamwe bavugaga ko amafaranga yo mu rwego rwa prime de mission yagiye yinjira mu mifuka ya bamwe mu bayobozi. Mu mwaka wa 2023 rero ubwo Burundi bwoherezaga intumwa zayo mu burasirazuba bwa Kongo, hari abofisiye batangarije mwibanga ko umushahara wa buri musirikare uri hagati y'amadolari 250 ndetse na 300 ku kwezi, ariko ngo hari amezi menshi atishurwa neza. Umwe mu bahoze rero ari abofisiye hano mu gisirikare cy'u Burundi babwiye imboni yacu ko iyo uri mu butumwa nk'ubwo uba utegerejwe kuzabona ikijyanye n'ingaruka z'urugamba. Abasirikare rero barwanya ahantu hakomeye nka Sake na Rucuru, bamwe bahavanye ubumuga abandi barapfuye. Ibindi bintu rero biruhije ni ukubona ko abandi bakiriho babwirwa ngo nta mafaranga yanyu yabonetse, kandi ku ruhande rwa guverinoma y'u Burundi kugeza ubu bavuga ko ntacyo
batangariza ku mugaragaro kijyanye n'imishahara, kuko ngo ayo bagombaga gusohora yasohowe cyangwa se ayagombaga kujya hanze yagiye hanze. Reka tuve kuri iyi nkuru rero twerekeze kuri iyi nkuru ivuga ko M23 yemeje ko yafashe umwe mu byihebe ruharwa bya FDLR. Uwo akaba ari nta wundi, akaba ari mwenyewe Tokyo. Umutwe wa FC23 wemeje ko wamaze gufata Yoweri uzwi nka Tokyo, umurwanyi mukuru w'umutwe wa FDLR wari umaze igihe kinini akorera ubwicanyi abanyekongo bo muri teritwari ya Masisi. Uyu rero nguyu Tokyo rero ngo akaba yari yaramaze abanyamasisi hariya rwose aho kugeza ubu rero ngo akaba yafashwe. Ngo ni byatangajwe rero na guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23, akaba ari nta wundi ni Manzi Wiringarambe, aho yatangaje ko rero Tokyo ukomoka hitwa ikivuye mu burengerazuba bw'u Rwanda yafatiwe n'ingabo za M23 mu gace ka Muzimu hariya muri teritware ya Masisi. Yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter rero agira ngo undi murwanyi ruharwa yafashwe, aho rero yavuze ko biba igihombo gikomeye kuri Kinshasa, aho umwe mu bayobozi rero bakuru ba FDLR uzwi nka Tokyo, izina rye nyakuri rikaba ari Yoweri wo mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yafashwe rero n'izi ngabo za Kinanguvu mu gace kitwa Muzimu muri Masisi muri Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru. Ni ku munsi rero wo ku wa gatandatu ubwo Koloneli Nsanzimana Sam Nsabimana Puriton Nsabimana, muramwibuka rwose uyu mukoloneli wo muri M23 yeretse abaturage uriya murwanyi bahariya muri Masisi, aho rero mu mashusho yasizwe ku rubuga abanyamasisi bumvikana bavuga ko Tokyo yari amaze kwica abantu benshi, ndetse hari abayumvikanamo bavuga ko bibaye byiza nawe yakwicwa. Visi Guverineri rero Ngarambe asobanura ko Tokyo nk'umugabo warangwaga n'ubugome bukomeye cyo kimwe n'abandi barimo Generali Jean Marie wo muri umutwe wa Nyatura, Taiga na Inyasi Dunia. Yavuze ko Tokyo yagize uruhare mu bikorwa biteye ubwoba nko gufata ku ngufu, ubwicanyi no gutwika ingo z'abatutsi zitabarika. Ashimangira ko ifatwa rye ari igihombo gikomeye ku buyobozi bwa FDLR. Nyuma yo gufata Tokyo rero AFC23 yaburiye FDLR n'indi mitwe iri mu duce igenzura ko nta mahirwe igifite, ishimangira ko kurinda abaturage b'abasivili aricyo kintu ishize imbere kurusha ibindi byose. Bakunzi ba Mazo TV muri kubyumva, uyu Tokyo n'aba Inyasi n'aba Senyeri Degere bo muri biriya byama bya PSRN na za CMC n'aba Dominda Ruhutse n'aba Sindondora, abo bose ni abasirikare cyangwa se ni abagenero bakomeye muri iriya mitwe yitwaje intwaro, ariko bahigwa n'ihuriro AFC23 kubera ko abangaba ntibifuza kwishyura ukizana kwa buri muntu wese waba uvuga ikinyarwanda ubarizwa ku butaka bwa Kongo. By'umwihariko rero hariya mu banyamasisi kikaba ari ikindi twagiye tuvuga ngo ubugome ngo bw'abazarendo bw'abaki. Iyi mitwe rero ya Nyatura na za Mayimayi na FDLR, ufite umuntu wese uherereye hariya muri za Rucuru, cyane cyane muri za Rucuru, azamuhamagara mubaze ngo mbese FDLR aho ngaho mwabanaga muto, ese Nyatura za Mayimayi na za PSRN imitwe ya hano muri Kongo ntabwo twayavuga ngo iranye. Hari za Mayimayi ya PSRN, CMC, FDLR, Wazarendo na ziriya mitwe z'abatomu Rubanga. Reka twigire hano muri Rubero, tunyarukire muri Rubero rero. Muri Rubero ngo Abazarendo rero ngo nabo bataye muri yombi umuyobozi wa societe civile. Iyi nkuru ntabwo tuza kwirambura, tugiye kuyabwira mu buryo bw'imfunyapfunyi, turaza kwirambura mu makuru yacu agaruka. Societe civile rero yo muri CNN muri teritwari ya Rubero
yamaganye ifatwa rya perezida wayo Kambale Maboko Fanuel watawe muri yombi kuva kuwa kane muri itsinda ry'inyeshamba za Wazalendo ziyobowe na General Ngendo. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuryango wa Actuality CD yabonye ko havuga ko ishimutwa rya perezida wa Societe Civile ya CNN ryabaye mu gitondo cyo kuwa kane ahagana mu masaha 4:45 ivunyapuru. Mpamvu yifatwa rero ngo ikaba itaramenyekana kugeza ubu, tuza kuyibabwira mu makuru yacu ataha rwose. Tuza kubabwira ngo mbese we byagenze bite, byamugendekeye bite kugira ngo abe yafatwa n'aba basirikare b'Abazalendo nyuma yaho afungwe. Nta kindi rero, nanone reka tukwibutse wowe utarakanda subscribe kuyikanda, ubundi ukibuka no gukanda kuri notification bell kugira ngo ibiganiro tuba twaprodinze tayari bijye bikugeraho mu ba mbere rwose, utarinze kwirirwa usacinga rwose ku bijyanye n'ibiganiro tuba twaprodinze. Indi breaking news rero turaza kuba tubabwira nejyanye nuko muri iki gitondo nanone ambushi iguyemo abasirikare bagera ku 9, aho none abasirikare ng'ijana nibo bamaze gutoroka mu batojwe basha na M23 muri zangabo imaze gusohora. Ubwo rero turaza kubabwira ngo iyi ambushi iramukiye yabereye hehe, ikaba yaguyemo abasirikare bagera ku 9, nanone nga abasirikare 100 akaba ari bo bamaze gutoroka muri bya bihumbi 9 byasohotse muri iriya minsi nk'uko twabibatangarije. Wakaba hari undi Bosada rero ngo waruje gufata uruganda M23 ikaba yaburijemo. Tuza kubabwira rwose aya makuru yose tukayarambura mu kiganiro cyacu kiraza mu masaha ari imbere.